Pa pred krajem emisije jedna interesantna sportska priča. Naši predstavnici u brazilskom džiu-džitsu, Marko Jokmanović i Đorđe Krstajić, nedavno su osvojili zlatne medalje na značajnim takmičenjima. Jokmanović se okitio zlatnim i srebrnim odličjem na veoma prestižnom takmičenju u Njujorku, i to u disciplinama sa i bez kimona. Efektno je savladao sve protivnike na putu do najsjajnije medalje, a malo je nedostajalo da trijumfuje i u drugom finalu. Imao sam prvu borbu u četvrtfinalu, protiv borca iz Bronxa, njega sam pobidio letećom porugom na ruci. Onda sam, to je bilo 16. finala, četvrtinu finala sam pobidio polugom na nozi, polufinale sam pobidio opet polugom na ruci, dok sam u finalu pobidio protivnika na poene. To je bio jedan od mojih najboljih nastupa i zapažan sam ostao i mnogo ljudi se raspitivalo o Crnoj Gori nakon toga mog nastupa i ja sam naravno objašnjavao odakle sam, jer nije svaki dan da neko dođe tamo i uzme to odličje na način kakav sam ja to uradio. Put do srebra u kimonu je bio mnogo težak, borbe nisam završio kao bez kimona, završnicama, nego na poene. Prvo sam pobidio borca iz Soka akademije, zatim borca Majka Henča, da bih u finalu izgubio na poene razlikom od 2 poena od borca Davida Cabrere. Ja sam zadovoljan mojim performansom u kimonu, ali to mi je dalo, taj poraz u finalu mi je dao motiva da budem još bolji kasnije u toku dana bez kimona, gdje sam se osvetio mom protivniku za poraz u drugom meču, polugom na nozi. Tako da što se mene tiče, popravio sam taj poraz. Na nedavno održanom istočnoevropskom Openu u Sarajevu, naš takmičar Đorđe Krstajić osvojio je juniorsko zlato u kategoriji do 88 kg sa kimonom. Do tog uspjeha došao je savladavši 3 domaća predstavnika. To nije bila jedina naša medalja. Nastupio sam u kategoriji teškaša juniora starijih plavih pojaseva. Imao sam 3 borbe sa domaćim takmičarima, od kojih jedan nastupa za austrijski tim. Naravno, imao sam 3 poluge na ruku, što su dominantne pobjede. Znači, osim mene nastupali su u dobroj formi i moji prijatelji iz kluba. Nikola Perović je nastupio u kategoriji plavih pojaseva, u vrlo brojnoj kategoriji. Uzeo je 2 srebra, uzeo je srebro u svojoj kategoriji, u apsolutnoj kategoriji. Dugogodišnji takmičar Srđan Bošković je uzeo bronzu u kategoriji ljubičastih pojaseva, vrlo snažnoj, i imamo u kategoriji bijelih pojaseva super teškaša Dražena Ujoševića koji je uzeo srebro. Što se tiče mojih borbi, ja sam generalno zadovoljan svojim nastupom, ali nadam se da ću i nastaviti tako i možda biti još bolji u nekom budućem periodu. Što se tiče 2017. godine, nadamo se da ćemo nastupiti na što više takmičenja i da ćemo biti uspješni ili ovoliko ili još bolje, nadamo se. Naše predstavnike u brazilskom džiu-džitsu za nešto više od mjesec očekuje Evropsko prvenstvo u Rimu. Vjerujemo da će i na tom takmičenju nastaviti žetvu medalja.